саяси мабус Яцкин тибби ярдымга мухтач, онын сүреклі хасталықлар ағырлашқан. Бұны омбудсмен Людмила Денисова хаберет. Оның сөздеріне көре Қырымда ишгалчылар тарафындан махким етілген Иван Яцкин екімлерге костеріліп тедавиленмелі. Оның аяқ бұғымлары яңғысы башланған. Бұне берабер оны ер вақыт баш ағырлары қиына екен. Ахмежет сезосынан ел башчылығы мабусының тедавиленмесі рижасына козогыны алмайды. Людмила Денисова Русия лезенадашы Татьяна Москальковаға мұражат етіп, мабуске тибби ярдым костермеге ве халқара жемачылығына Русияге басқын арттырмаға чағырды. Бездіяльність адміністрації є грубим порушенням статей 2 і 3 Європейської конвенції з прав людини і статті 22 мінімальних стандартних правил поводження із в'язнями. Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що ненадання необхідної медичної допомоги є катуванням. Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на факти порушення прав та вжити всіх можливих заходів, аби припинити тортури стосовно українських громадян у місцях несвободи Російської Федерації. Жүртчі районның Войково койынан сакинны ишгалчылар 2019 сенесі октябрь айында тұтып, Девлет қайынлігінде қабатлады. Санкт-Петербург Яцкин Украина телекөзлік қызметіне Русияның арбисырларына берген. Бұл сене май сайында ишгалчылар махкемесі оны 11 жылға махкем етті. Чаплынка сыңыр кечісінде тамир ішлері девам еттірілді. Кечеш ноқтасы августның 15-не қадар чалышмайжақ деп хабереті Херсондаки сыңыр қызметі. Чоңғар ве Каланчак сыңыр кечішлері ади режимде чалышмақта. Майысының сонында июннан 7-сіне қадар Чаплынка сыңыр кечісінде тамир ішлері кечірілежегі білдірілген еді. Сонра есе тамир ішлерінің мұдеті да ұзатылды. Ишгалчылар Луганск йөнелешіндегі позицияларда тұрған 2 Украин арбийіні яралаған. Анда чешет калибрлы граната атажет тіртібатларындан атеш açылған. Оғыз штабында хабер еткенлеріне көре 2 арбийді хастаханеге тізілген бірі ағыр алды. Бұне берабер ишгалчылар жебенің дикер қысмында да ағыр майнлар атқан ве атыжы селянен атеш açқан. У напрямку Новогригорівки російські окупанти застосували артилерію калібру 122 мм і міномети 120-го калібру. Неподалік Світлодарська збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 82-го калібру. Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник обстрілював наші позиції з мінометів 120-го та 82-го калібрів. Біля Красногорівки ворожі війська застосували міномети 120-го калібру. Захисники відкривали вогонь у відповідь. Душман диверсантларына қаршылық көстеріп стратегик инфраструктураны имайы етмек. Қырымнан мемори сыңыр янында Украин милли қапсызлық, милли гвардия, арби құветлер ве полиция қадимлері идманлар кечірді. Женг шарайтлеріне яқын олған шарайтлерді диверсант группаларына қаршылық көстерілмесі ве Арабат белі Вегеническ районында стратегик объектлеріні имайы етмеге өгренділер. Вертолетлардан десант түшірілді. Телекөстілік қызметінде хабер еткенлеріне көре, талимлер кечірілген вақыт регионда сыңырланулар көрсетіле біле. Мисал оларақ yollar блок етіліп, инсанларының весиқалары тешкіріле біле. Юқары Шура Арсен Аваковны вазифесінден бошатты. Украина ички ишлер назирінің вазифесінден бошатылмаса ризасына 291 халық депутаты қол тұтты. Батькивщина ве оппозиционная платформа за життя фракциялары рейбервде иштирак етмеген. Арсен Аваков назирлік вазифесінде 7 ел 4 ве 16 күн болынды. Рейберовден сон спикер Дмитрий Разумков оңа иши үшін минидарлық білдірмек керек деді. Базы халық депутатлары сеотек вазифесінден бошатылмасын дегелде, о жинай месулетлікке желп етілмесіні талап етті. Дигерлері ise бутын акимиетні істифаға йолламаға чағырды. Без перебільшення українці чекали з того моменту, як обрали нову Верховну Раду останнього 9-го скликання. Тому що там, в новому Кабінеті міністрів, ніколи не мало бути такої людини, як Арсен Борисович Аваков. Я вважаю, що ця відповідальність має бути не лише в тому, що його звільнять, а в тому, що за всі підлоги, за те, що відбувалося в Національній поліції, яка зараз асоціюється з кришуванням, вбивствами, гвалтуванням, ця людина має понести і кримінальну відповідальність. З Арсеном Аваковим ми пройшли помаранчевий майдан, Революцію Гідності. Ми разом боролися з бандою Януковича і клікою Путіна, який буде відповідати в Гаазі.
Але зараз мова не про персону, не про персоналі, а про політику, про міністра уряду Зеленського. Канда канунга көре оның истифасына қабыл етмегері жайтты. Елінен екі сос Шереф Дуям язып қойды. Айрыжа Facebook сайфесінде ички ишлерін әзірлігінің тақымына забит, айра аскерве, қызметчіге yıllar devamında beraber çalışıp için minnettarlık bildirdi. Birazdan Prezident Volodymyr Zelenskiy Sluga Narodu fraksiyasına Yuqarı Şuranın Kanun Qorucu Komitetinin başı Denis Monastırskiyni içki işler nazirliginin yol başçısı namzeti olarak takdim etti. Avakov vazifesinden boşatılganda Monastırskiy rey beruvde yok edi. Monastırskiynin vazifesine tayin etilmesi için Cuma günü iyulning 16'sında rey berilmek gerek. Киевде Türkiye'de 2016 senesi yazda devlet devrimi intiluvuna karşılık göstergen vakit can bergen kureşçilerini angdılar. Tedbir Türkiye marşı ve duanen başlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin elçisi Ahmet Yağmur Güldere karşılık göstergen semedeşlerini minnettarlık bildirip yaralanganlarga şifalar tiledi. 2019 senesi Kiev'de elak olganlarının hatırasına oturtulgan Güller Bakçasında o vakiyalarının fotoğrafyalarını takdim ettiler. Tedbirge diplomatlar, Türkler Cemiyeti'nin vekilleri ve meclis yetekçileri koşuldu. Istegen hatıra defterinde öz tileklerini yazıp kaldıra bildi. Devlet devrim intiluvu neticesinde 251 kişi helak oldu. 1000'den ziyade insan yaralandı. TİKA teşkilatının koordinatörü Cüneyt Esmer 2016 senesi iyulning 15'inden 16'sına geçer gecesi olgan vakiyalarını hatırlay. 15 Temmuz'un başladı. Bugün bizim için ülkemiz tarihinde çok üzücü günlerden bir tanesi, belki de en üzücüsü. Çünkü kendi halkımız tarafından kandırılan bir grubun, dış güçler tarafından kandırılan bir grubun yapmış olduğu ihanetin maalesef tecelli ettiği bir gün. Kendi ülkesine zarar veren insanlardan oluşan bir gün. Çok derin üzüntü içindeyiz, lanetliyoruz. Bu darbe girişimine katılanları şiddetle lanetliyoruz. Ve şehitlerimize ve o günkü yaralarımıza ve halkımıza da gösterdiği dirayetten dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Aziz şehitlerimiz anısına da her gün duamızı ediyoruz. Türkiye'de bu konu demokratiya ve milli birleşik konu olarak kaydetilir. 2016 senesi iyulning 15'inde Türkiye'de devlet devrimi intiluvu başlandı. Harbiler hakimiyetini öz nazaretine alganını bildirip memlekette harbiy vaziyet ilan etip komendant vaktini kirsettiler. Bu intiluvda 8000 harbiy iştirak etken, 35 uçak, 3 gemi, 37 vertolyot, 74 tank, 246 BTR ve diğer harbiy texnika celp etilgen edi. Cevap olarak Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Türkiye vatandaşlarını yollarga çıkıp karşılık göstermenge çağırdı. Binlerce insan çıkıp yollarını blok etip harbiylerini kırşavga aldı. Sabah hakimiyet memlekette yüz bergen vaziyetini öz nazaretine kaytardı. Hakimiyet devlet devrimi intiluvunda Amerika Birleşken Devletlerinde yaşagan vazcı Fethullah Gülenni qabatladı. O ise bütün qabatlavlarını ret etti. 3000'den ziyade harbiy Gülen'nin hareketine alakası olabilgen memleket boyunca binlerce insan yakalanıp mahkum etildi. Bu Iraklı genç endi sağ değil. 17 yaşında genç Nasiriya şehrinde Covid gospitalinde olgan yangın neticesinde olgen onlarca kurbanlar sırasında. Babası cesetini alacak ola. Yangında bu kişinin umur arkadaşı ve tizesi de helak olgan. Що мене зробити? Кому плакатися? Мій син, моя дружина і моя тітка. 3 загиблих з однієї сім'ї. 2 ми поховали, але тіла сина все ще немає. Я не хочу чекати місяць або 40 днів. Поверніть мені сина, і мені стане легше. Birden birkaç akrabasına joyganlar az değil. У мене загинули 3. Тепер, якщо захворієте, сидіть вдома, не ходіть по лікарні. Клянуся, це не лікарня. Мій батько хоче померти, він втомився. Чим моя сім'я заслужила таке? Що такого зробили мої мати, бабуся і брат, щоб заслужити таку смерть? Иракның саклык назирлигинде айтканларына көрө янгында 60 киши helak olgan. Янган 20 жесетин ала да таанып уламайлар. Эвел Иракның devlet agentligi 92 insan ölgени hakkında haber etken edi. 100'den ziyade insan yaralangан. Задні металеві двері були зачинені. Люди лізли один на одного. Ми задихалися, ми на силу вибралися. Деякі були обпалені, але моя мама пропала. Я не знайшов її. Я хочу її назад, навіть якщо це її останки.
Коронавирус хасталары үшін бөлік тек 3 ай велсі құрылған еді. Құрылжылықта тез яна білген малземелер қолданылған. Бұне берабер бөлікнің янгын чықшылары аз екен. Ресми версияға көре янгын оксиген баллоны патламасы нәтижесінде башланған. تحمل الحكومة؟ جاي تحمل من؟ حمل الحكومة مسؤولية. يعني شلون احترق المستشفى؟ يعني لا عندهم اطفاء، لا عندهم كادر يعني ينقذ العالم. يعني ستوتات تحمل العالم شيلهم. Апрель айында БКБ янгын Багдад шерінде olған еді. О вақыт 82 кіші елек olды. Ирақ президенті 2 қазада да хабаржылықны қабатлай. Ескі Қырымдан Токиоға, Қырым татарын 2020 Олимпик ойынларына ұзғардылар. Судақлы күрешші Ленур Темиров Токиода кечірілежек Олимпиадада Украинаны тақдим етежек. 31 яшында olған спортшы 6 яшындан берілі Юнан күрешінен оғырашмақта. Шымда Олимпик ойынларының алтын медаліні қазанмаға арзу еті. Подготовка проходила у нас поэтапно. Мы проходили сборы в разных городах. И последний хороший сбор был в горах у нас, в Закопанах, мы там провели сбор. И сейчас мы проходим предолимпийский сбор уже здесь, в столице, на олимпийской базе Кончи-Заспа. Это предолимпийский сбор уже, и 25 числа мы уже вылетаем в Токио на старт. В первых числах августа будем бороться. Ленурнан деңішмес, идманжысы Исмет Салиев өз шегіртінен ғұрурлана. О 25 жылдан берлі Ленурны ярышларға азырлай. Ленур ilk халқара тунч медаліні яшлар арасында кечірілген Авропа чемпионатында қазанған еді дей. Sonra есе бір яшқа айыт категорияда медаллер қазанған. 2019 сенесі Казахстанда кечірілген дүния чемпионатында Ленур Темиров Токиода кечірілежек. Яз Олимпик ойынларында иштирак етмек үшін лицензия қазанды. Идманжы Салиев айтқанына көре Ленур onun оғлы кібі ярышқа яқшы азырланды дей. Я думаю, он неплохо готов к этим Олимпийским играм. Вот. Надо хорошо подойти психологически и будем бороться за медали. Вот. Я думаю, он достоин завоевать медали. Уже был призером и мира, и был призером Европы был неоднократно. Ждем от него медали. Ленурға қол тұтып, оны илхамландырмақ үшін Қырым татар халқының лидері Мустафа Джемилев Украина тышышлері назерінің бірінші мавин еміне жепар, Қырым муфти Сайды Рустемов ve меджлис етекчілері келді. Ленурге orada Halep'i kazanmasına biz hepimiz dualarımızı alıp varacak. İnşallah orada Halep'i de olur ve elbette bu Kırım Tatar milli bayrak bütün adımların olğan yerde kadem sen bu bayrakla beraberlikte ol. Kırım Tatar Milli Meclisi bugüne yapkanlarımıza sana ve senin trenerine hepinize çok büyük teşekkürler bildirirler ve ümitimiz çok büyük. Сабық сияси мабус Исмаил Рамазанов күрешчеге елеші олған алтын тамғалы милли байрақны бағышлады. Ленур бұл байрақны шереф пьедесталында көтермесін істей. Ленури перемоги, тільки перемоги. В принципі, у зв'язку з цим, разом з Ельміра Ханум, я хочу подарувати цьому хлопцю, нашому спортсмену, прапор, наш кримсько-татарський прапор, саме з золотою тамгою, для того, щоб цей хлопець приніс виключно золоту медаль з Олімпійських ігор і таким чином підняв кримсько-татарський народ ще вище. Қырым татар байрағы. Қырым татар халқы ве бұтын Украина үшін Ленур Темиров бар күченен күрешмеге шандыра. Олимпик ойынлары черчевесінде Юнан күреші бойынша ярышлар августың 1-ден 7-сіне қадар кечірілежек. Ленурның ilk ярышы августың 2-сінде 60 кило категория чекіде кечірілмелі.